Tukithina mbere mukanukia wa maria anine bungeni ya kaunti ya Meru DMK Kiogora na binyiri tino mwanka gavana Kawira Mwangaza arombe urekeri weru nine gushenga ma MC na kumetambirwa na kinyagia kuga ma MCA makorontwa akama nenkerwe itimirangetini nawe murungamiri wa rutiwiro bishini ya kaunti enu Nchambambithe augete bote karikano ntuseneti nebonokirie gavana na kuga atina mabitia DMK nkurukina augete makethirwa makeberia gavana Mwangaza yeteni kairi kethirwa atisentia utongoria wawe. Boniface Mwongera atobesio. Na gote na Robo Mwangaza na MCs babunge kaunti Meru kuithia ngwataniro kwarua mbere buru ugeba munene wa ritingonde ne kaunti Meru bona Nchambambithe ni atikagite ne gaka gavana wa kaunti Meru Kawira Mwangaza atina mapoem ya kugenga gwete MCs muchemone jongwataniro no tunethirito ithitio kagite gaka ingi no tobo kinya na narika gite ne gaka yobatera kuthiro bakiambiria shughuli ya gwetana muchemanio utero ba initiate kana bethirwa beta yari kabaganya ntuku imwe itukwenda gukarathe na gavana bati gavana nwije no tukanenkanire nyabaruga irane kanero kiri senate cia kuona nageretie mantu ja maingi ageta kona council of governors egeche kabariria bagete kanire gwatuika mantu jata implemented wewe ngwa netite kinya baruga agatuma na assembly message communication yekathomo assembly wengwa akandika baruga na thithia mantu ja maingi ai tayari kuendelea kuthithio jo mbatizo sungundi kinya barabangi na bobonenie kinya small inch kenge kebiri kirekono ni ngwataniro itia kuibarugire MCA kumurutira bogete West DMK Kiogora orora ri mwambirio musono jo kubire gavana Kawira Mwangaza andikite kulingana barugeje DMK iri ni itungo nkuzo ariwe kenda ngwataniro ithiro ikionekana katikati ikuniwe biri no mwanka bwa mbere buru kwithiro kwina kurekanira na kenda kurekanira kwithiro ukionekana kuringana DMK ariuga gavana Kawira Mwangaza na batere kwithiro eshumeria na wetakire nyomba cia nteto iri kware na ruthomi rwa Kenya bonthe bakethiro bakigwa na kuga sole nontu bogwete MCs babunge kaunti Meru amba mberwa kuga speaker ya ubundi kwa ya master kuga MCs bakoroto bekurire ne bunge kaunti Meru banenkero nomination certificate ciao kurukira miringetine na inyankoroki ku impeachment inteto maratasi mnaku kulingana Suez Nchambambithe ariwa gavana Kawira Mwangaza hatiuga sore yonkera mono mantu ja jonde ijekirwe gi public court nontu kwale live coverage idona tababu Weru TV you have been there throughout na no kavile no tu tiye mantu ja jonde is a prosecutor na jaikwe before senate na senate ya beberia gavana na maite kinya jari kuja jonde ja kugwetwa watu kane kinyete tudate setira muntu akabona mwankaro mbeoro keri oni nte kuona gavana udoya na mbizire kwe kurombo orokeri giruntu tabu bwana DMK yarenderea kiri barugeje wakore gavana Kawira Mwangaza atigire na kwithurekania ntuba kwithiro bagita bero pokawa na inyagwika mashindano na ratire aria kunyerekire gitungo kebiri ke mwisho na kuga atire otongere bwa gavana Kawira Mwangaza batere kwithiro bwithoma na kugaro mitugo na mpwe no impeachment gwe MCs na ntuba kaunti Meru bete MCs mwenye gukurukira kura ciao na ko batino wakwithiro mkia bunge senate no ntokere bunge we senate no akonekana akinyia na inya kuthikeria kethirikiria buru kiri barugejo kiri gitungo kia mwisho areja na ngerekano akaugendi master imwe nethero akirekera mulitwangeti aitia kaira kethire mulinga kiboko kimwe ashokera ringa mulingi boko bire ene mulitwangeti angetenga edi master nethero lazimika kumwinga kinya skuru na kounande ethero gavana Kawira Mwangaza techinje mitirewe antu bamiro okurokire MCs bakethire muchokire kiri bunge senate kaire nywemeri 3 kumantu kwenarwa nke reporter Antosho TV kumaja kingina kifuke Nairobi mbita Boniface Mwongera.